I pozdrav svima, dobrodošli na video, na gameplay i danas ćemo igrati Hearts of Iron 4 Millennium Down mod. Moderniji mod kao nacionalistička Srbija, ok, samo što nije baš da ćemo igrati, nego bi volio da kažem par reći samo. Htio sam, predviđao sam da u ovoj epizodi objavim treći svjetski rat tako što ću napasti NATO, ali probao sam već 3 puta u ovako sam da objavim rat i vidio sam da neću uspjeti ništa da osvojim, znači previše ih je zatim da što sam htio još da kažem, da ažurirao sam, tačnije updateovao sam koju verziju kao i mod, tako da više mi ne buguje toliko, što je super. Ok, eto ček šta još, da već hoću prvo da osvojim Afriku, ali pošto već imam 21 nuklearnu bombu i sve ove divizije koje sam predviđao s kojima sam predviđao da napadnem, moći ću lagano da se to uradim, bez većih poteškoća. Sam da provjerim da li je sve tu dobro. Ok, treba mi još ovih pomoćnih vozila, ali sve ostalo super, tako da eto, to sam htio da kažem u ovoj epizodi. I ok, mogli bismo ići Justify War Goal na Mali, Justify War Goal, Conquer, good. Da je up overall tension izgleda, ali šta ćete, stvari možda se nije počeo, uglavnom htio i tebe, stvari tebe ću malo, stvari daj da probamo bojići. Ok, Justify Goal, Albania, cancel justification, send. Tako, mislim, neće ništa dobro izvući, tako da je bolje da prekinem dok još mogu. Ok, sad vidim nešto. Donište sve lepo frontove. Nažalost, nećete napadati moje divizije još. Bić prilika. I vas doništem lepo. I da, koliko se sjećam sad nešto da imamo carriera, što je super. Samo da je nešto još što sam htio. Da. Uništim sve lepo. Generalne. I da napravim nove trupe. Ok. Ovako. Napravit ću trupu sa njim za ulazila, posebno ću za tankove. Ok, ne trebaš. Ok, ni ovo. Ok, tank, ok, ovo. I, super, tamo ću imati za 2 divizije. Opa. I daj mi nekog. Koga ćemo, ovog ćemo. Ajde, stvari ne, ovo bi mi bilo dobro došlo za tankove. Stvari, ne, ipak ću tebe. Ok. Ok, sada ponovo. Ok, lepo da skinem tankove prvo. Ok, možda ću još jedan veze. Ok. Ok, možeš i ti, ok. Fora dođite ovdje. Da, vidim, tu imamo free ove. Šta bi moglo? Dobre. Ok, ne učitavam i ovo mi je najbolje da pravim defekt. Ok, šta sam htio? Ovdje nešto da uradim. Da stavimo nešto ovdje, ali šta ću.
To je vidio, ostalo mi je šao. Ok, ovdje avion je lepo da pokupi, ne trebaju mi. Ovo sam već bio pripremio sve za napad ako bude bilo došlo, ali odložit ćemo treći svjetski rat za par dana, čisto da se još malo pripremimo. Šalim se bre napad. Neki ili još negdje neki avion, ok, ne, to bi bilo sve. I ona carriero, ali ok, oni trebaju da budu tu. Ok, to. Može ovo. Da još nešto para. Ok, lepo. Da, izgleda da kako sam updateovao mod da mi se sve obrisalo, da, i sad ću morati izgleda sad da ih researcham ponovo. Osjećam se tako jadno. Ajde sveće. Ok, sad ćemo morati da se fokusiramo na brodu maksimalno. Dobro. Ok, dobro je, ovdje smo researchovali sve što je super. Super. I sada da počnemo ponovo sve da researchamo ponovo. Nego da vidim nešto, samo infrastruktura kako mi je ovdje. 3, 4, ne sviđa mi se uopšte. Ok, počeo sam ovdje da je pravim, ali ovdje mi je važnije. 1, 2, 3, daj fora. Jedan da ima svuda barem po 5. Tako. Ok, zaposlio sam ih, što još? Low manpower, ok, nije ni strašno kako sam. Da, i da i ovdje nemam ništa za... Morat ću da napravim layer base ovdje kako bi mogo da bacim nuklearke. Ok. Što sam još htio da je modify government, ne mogu ništa. Ok, ok, neka se ovi audituju. Iako mi trebaju vojne fabrike, neka najvažniji su mi battle tankovi i tako da ono šta ćete. Evo hoću nešto da šta sam ja to uradio. Ok, ovdje nisam puno toga promenio, ovdje jesam. Evo koji će mi ovi. Move. Ne vre, koji će. Ne, to ne sam htio remove. Save za 10, tako. Ovako ću smanjiti broj ovih potrebnih. A i pošto ovdje želim da imam samo tankovi, to mi je dosta. Što sam htio, ok, da pravimo nove divizije. Da napravim tankovsku diviziju. Ok, može ti je fora i to bi. Ok, ti tu dođeš. Ok, nije za koliko će ovo. 67, ovo isto tako. Ok, morat ću premutati. Ok. Ovo se završilo tako da mogu da obijem rat. Declare war. Ok, sada to. I da započnem. Što sam htio... Da. Ne vre to neko. Da bacimo nuklearnu bombu. Ovdje fora.
Treba još jedno da smanjimo infrastrukturu, da im dolazi što manje suplaja. Ok. Ok, da li su ovoliko jaki? Ja ne vjerujem. Ok, bojim se da se ponovo dešava onaj bug gdje njihovih, dobro, gdje njihovih jedan unit može da epski pobedi jednog mog unita. Ali dobro izgleda da se neće to još desiti. Ne tako. Aha, frontovi su se spojili. Ček, ok. Ok. Gdje su mi tankići? Čekaj. I ovo da. Daj, ne. Mogu ovdje da bacim nuklear koji je JPG. Neki heavy cruiser. I šta će još? Fighter 2, ne tako. Ajde, ste više došli ovdje koliko vam treba. 21. Ja, da me uspreda da im treba 20 dana samo do... Duše, ja sam kriv delimično, ali sam ja bacio nuklearnu bombu koja je uništila infrastrukturu. Ok, to ćemo da zanemarimo, moju krivicu. I čekaj, vrate, ok, ovo će uskoro da kapitulira, što je dobro. Ne, vrate, neće. Vrate, ima da mi osvoje jebanu airbazu. Dobro izgleda polako ostaju bez suplaja. Mi se sviđa, ajde više koliko treba je, 15 dana. Ajde. Samo da mi osvojite kapitul i vrate častim pivu. Šalim se naravno. Gledaj vrate, dođi do 95 i samo nestane. Jes, ček. Ajde kapituliraj. Tako je bre. Equal states enter. Done. Tako je bre, sada ćemo lagano i ove da sredi. Ček, gdje mi je kapital? I lepo, ja sam se upravo, kako da kažem, šta, Audos? Samo mi ovo svoje momente vrati. Znate, gdje ovo imam kapital? Sad će i ovaj pasti, čim su svoje, a ne, sad će i ovaj pasti, opušten. Yup, ali enter. Jej. I dvije države smo osvojili, PC nije jedne. Ali bukvalno. Čekaj, da mi treba mi još ovih. Da imam još moderniju verziju, a nisam uspio ni ove da pravim. Koji sam mozak? Uspio ni... Još koliko mi fale? 6000, lepo. Ovo da ide kupim resurs. I da nam nestane još ono malo fabrika što smo imali za gradnju. Da. Šta ćete? Evo, ću moći da gradim još civilnih, moći ću baš malo, što i nije baš lijepo, šta ću. Ali fora što imam, što su samo, imam dosta civilnih fabrika, ali sve su u kvaru. Pitam li se zbog čega i zbog koga i zbog čega, ne, nisu sigurno. Ok.
Uglavnom to je to. Nadam se da ste uživali u ovom klipu, pa se vidimo vrlo brzo.